aboa okra ne de no ena yeba aboa odwan so ye nipa bi a okay obre no ho ase wate ase wonye odwan ewo wasafo mu a omre sheep no eye odwan no sheep no mo abrofo no mo kan no ba ye Ghana okay ya mamre kasa no ye de kasa no ti abo odwan no ewo ahobrase o kan nyame asem kire na enche na waje nyame asem na de edi na ono nso no se oye o Kristo ni mapa o di nyame achi a enche otro bisade bia kwa nyame ni according to Matthew 7:7 ha na nyame aye den aye ama no ene ye wo aboa aponche goat ono na so den nti he metumi akasa ni saa ni pa aponche no obetumi akonsore what the whole world nyina but ne bisade mba opo obetwere obeka sofo ne na atena se kura na se odifo na atena se so me ko odifo we ho me ko we ho ni nyina ma e na obi kire me se me mra ha aboa ponche obetumi free akobe aha ne Cape Coast esa eduane se ne ho beto no se ne a obenya aduane di na wotumi ade ne waye kamanti obechini wate ase but abo odwan no ono no ye abo bi o ma na aduane kakra bi a nani so obre ne ho aso to no bo ase na nioma so tumi ye den esesa de mano ndi sa na nyame asem esitie anase ye hye afofoforo ase a na se nipa bibre etro omo request de ba dia ewo ho no nti anu nkire se sofo ne moa no anase ye moa ye bom pae bibre omunya omo adansidie bibre nso eche nti eche no ese ono aye ne homework yie bia na nsemi ho no mo a ade bi ho no nyame sema ma ne nye no gusu a oye eno na tumi delay ni nhira ekwan de ho no no enti yewura 2022 ma wakoye odifo ene ochreche ni kwame na be church members senior 2022 one fan bo bra yo medasi 2022 we God Revelation Ministry members for ina nyame asem kan ene ye de ma wo se first no ena o montia minim se afuwe de aka o mani they will come down no mo ba betie nyame asem e ma mo enkwagye no di 22 we de nyame asem nie ye de ma wi a enkomhye no so eto aso a wabra bo no na be ma na aye den abem e de ama wo na me gitum se sa 22 we enso be ye ensesaye e de ama ya safo ma God Revelation Ministry o kasa bia wo de enkomhye bem e de ntina me ye hye enkom enkomhye no te se wadidi awie na openzu aye den anom aguso nyame asem eba o mu wie a esese wonya eniso aduhu bi na se ni daso bi eka ho na che se by force de de kwa so la sofo nhye enkom nyame asem aka ose monje ma asem endi na muntim na monje madifo so ndi na mundi ye enti woka ozia hono a ose omanya eniso aduhu nim no oman ne ye den ebo ape enti nyame asem ba wonche wie pe inspect say inshira bi anase nkomhye bi ye den etaito na sase ye kwa so na sofo kire se nyame nhira nyame be ye se ni na ye nkomhye nyame nhira nkomhye ni na ye nkomhye eso nyame nhira na so nkomhye na nyame nye nkomhye eno nye nkomhye nyame nhira the blessing will come na nyame na ye nkomhye nkomhye ne ya ka kire wo se dito awurade se ye kina ani ye vision ani ye den vision o nyame nhira I mean, say a vision mao. I wo adwen no no. That be if you say, we kasa na wo de nkomhye. Obi akwa so 31st ya hye nkom. Nti bisa say edan na ma ya hye nkom. If you say wo hye nkom a minim say I prophesy unto your life that the blessing of the Lord shall be unto you. Oh, that's sorry I prophecy because when you say what that sorry. But say kasa vision then dem hu say. Eni na ye ka yetimi candidate to tof no kwatimi ball na dia we would that crowd wunim. Aje okacho say frɛ na bisa say na asumesi say e wo fia. Ma ye hu emu nsusu ye. Prophecy. Ene nyame nhyira o a difference. A difference be ne wo. On say nyame nhyira o
ene prophecy eye ba ko na ye mienu me hu ni ba ko if say nyame hwa na aden na eye kasa na different enye different in a way because I don't know but me hu ni say nyame hwa ebu ha so forget me ka say prophesy upon yourself she wan hu nkom ana me she nkom nka say e ma nyame hira me nti me ka say nyame hira me God's favor should be with me nyame glory embra me ni na ye nkom say ana ye nkom say ya pese obi eni maye number 1 wakasa number 1 am nchire obibi se okọ asole na se osofo ka chiro se hyenkom to abara boso a wa ma the first key what you say o ma wo hu se nyame wo tumi se wo kasa bibi betuma ayedai se nyame akasa wakasa waye yen asofo nyame waye asofo ma me wie ma asem no wie a wasan ba biem wa ma the first key se fa hye wo ho den se it will come to pass ana me wa and no say prophesy to so enti se ko the prophet ensu nanim a ono no gina o ma nyame ankasa ono no kasa to so a totally and it to me fulfill ma what you say bisa say nipa dodo sen 31st nipa dodo sen na so for ka kire o mo say omo anhye nkom to omo so omo ahye asrade ne mbemu so e wo say wa wo na wa hye nkom no sounds ye adwuma ka ho wona o kan yo na me so mi bisa question ho wo say nkom hye no te so for say me sisi a yesi no aka chem say me hye me ho nkom ma hye me ho nkom me dem sa to me to so aka kire me ho say the blessing and the glory shall be unto me day in day out meaning say I was say me zime work towards sa nkom hye na ka so for no share me nkom na ka me zime work towards no because I could remember in the Bible somewhere that he has also made us a prophet on our own that if we should prophesy or lay hands on ourselves when we are sick we shall be healed. Ba men kire o nyame asem na ya bebu o what you say why ye nyina asofo no ye comedy ane nye ene ne be ka ho asem but right now we are talking about ye can prophecy at 31st was share nkrofo individuals and obi so be ka 31st ma kosan ya hye me nkom san so me hu ba ko eno na me and my question ba e den na ma ya hye nkom eno na me kire wo say ne ntia ye hye nkom no ye hye nkom ama wo hu ne say nyame etiase ne numu asem bia oka bia no ebem na se amemu so eye wankasa wo life ese se wo hwehwe adekuru nti a saa nkomhye na ambemu amawo na wo twe ho firi ho ana mesmeka se nyame nhira ene nkomhye enye baako ye baako ana enye baako different ntam se chire number 1 awurade nhira ne to so a manipa nyina ye den ehunu wo kasa wa brabo wo ntade hyem nhira no to so esesa obi bia ena nkomhye no eto so nsusu a eno so ma wo ye titire nkomhye ni bi ni newe nkomhye ni dia woni nda so na odifo na kana be mama wo mpesa ma example nkomhye no number 1 wote he ya na maka kire se awurade se kwa abonten sisi a obi gina ho a un expect bibia o na vision so newe vision e wada na nyame ya kire o nti sofo obeka chem se me nkwa abonten ne nkomhye de nyame prophetic ne say wugina ha ya na maka kire se kwa abonten utie kwa abonten obekọ no obi gina ho o hwehwe obi disca man ohun pepepe o disca be ma o that's the prophetic dito and na vision ne say wada hu ne say na so for blade me ka se me gina puppet ne so me hu say eno ya vision na ohunu wada ya me kire no vision example no so ne ne we vision ne just say eno wada ana say order ade bi e twa your biza ya kire the example of vision one number 1 dise me no te here ya onse wo koda sisi ya onse wo fi ha no mo koda o say one to me anda na me boa wo fi ha ye ba be start program yi utie me ye ba be start program yi ye ba o say one to me anda wo ko na wo da ba one to me anda nko deep fine nyame to me eyi bibi edi ti che sisi ono musi ya say hwe bibi ube hu si bibi sisi ya that's the vision o kan Bible what do you call it Samuel Bible say Samuel die mbajo tie me Erade ba na nchen what am I chiro no it's not a Samuel is a one of David bay Solomon nyame ba na die asum is a vision
obeyi ne ho adi kyerɛ no sɛ bisade a opɛ na menyɛ den menyɛ mawo ɛna ɔso hia nyansa is a vision ɛna prophet ne so dito ogina ha ya awurade abie n'ani sisi a mehu sɛ sisi a sei na esi na yesi nti for example of vision no na ya fan to prophecy ɛne na makyerɛ mu akyerɛ wo sɛ na bi nkyerɛ mu de yate ase sɛ na wo ma yɛ prophecy ne example ne vision no so example vision na me kyerɛ we what you say vision is a metia no musisi ya ne so ade hunu bi sisi ya me no kasa yi what am kyerɛ no de so ade hunu asa woni obi kasa sisi ya so sa ade kro no ebi anya nipa na one kasa no ebi bibi na eba wani sisi ya na we hunu what am ka no to say phone ye dai umie wo hu ye per example na me kyerɛ we debi ebe den na ye hu se nya sofi ka kyerɛ me eye vision enye prophecy eno na ye pe because to say prophecy no me get ho you betimi aka kyerɛ me say bia me nkɔ abonte ene ye prophecy ye pe vision visions na me kyerɛ mu kyerɛ wo se ene ye te ase se wote ho a ana se wo da nyama bitimi nyama bitimi bibi kyerɛw akoye se daye nso enye daye ene ye vision but ye pe ne se nya sofo beka na ebe hu se that first am ko na sofo ye vision o ka kyerɛ me ana am that first am ko prophecy ana sofo ye de ma me wo ye nyame ba ubehu no intentem so a ogina honom na se prophecy a o ka kyerɛ o se ebia afisese bajo tie me afisese ana se echena wo saa maami ana se adwoa echena awurade se men kan kyerɛ wo se echena ubenya saa nipa wi e wo akwam is a prophecy ɛna megina mahu ne se sei ɛna ebe wa brabom what you say sei bebe wa brabom ana se just prophecy near instant yes but vision me hu say okay what the American no prophecy na na sisi a odebe ma wo what na vision no me hu say na eba wo na ye say eno na wanye ho adwuma na e delay ana so wanye ho adwuma na eto a o see prophecy ne kan prophet kan bi kire me na me na manfa anya den anya asem e say what say what kire ya ase e say mi gidi say obi abete ne ho ase so for bi e kan vision ana say o ka prophecy a entine say na me kire wo sisi ya say obi ka say me hye wo nkom a means instantly ana ya ogina wa hye wo nkom na me hunu say no ana ya vision na o kan de a kire wo what you say vision de eba beto is a vision and na prophecy say me ka kire wo sisi ya say ana ne ya dito or can they actually tell you two things? What you say? Papa, you put foot with the Bama Christopher or your mem was saying about tennis. Yo, my foot of the Bama Yamema, I was a fufra ye simuno. I was 2022 when they say, Yanka who say, Bebre, ya throw your peppers, ya throw your coma swade, ya de akonya mianim, ya de ama, ya suffer. Omodi abreye ye moso mpaye but ade ba ko a me pese yete ase ne se prophecy eye ade a instantly etumi happen wa brabo enti se wo tro de akọ se awurade mo awale emere mu mawa woni se wonso wa brabo ene wo kasa wade nyina ano ebeye de nyame ehwehwe amade a wo so wo tro de koye no etumi abam edi amao na wama ukristo som so ayeden aye ntientia e wo nyame na ase enye se watwera akọ no nim se wo de akoma nyame ntino nyame beyeden e beye amao se wanto nkoso ammom paye amoni ando enso nyame asama o prayer request na entumi fulfill emfa mao de me ka kire mu ne se enche yesu eba wa woti he yesu eba yesu ba enti bo modin ase obeye den masum ni ye ni na ekohia e wo yefa urade shirawo nyame shawonso I would say aha anya den komotutwa ye ne Reverend Emmanuel Adanse our God's Revelation Ministry ebe si na den komotutwa no ye kasafa
New Year resolution ane ye ko New Year mu asa na sorry be first 2 months no sorry eye ma asifa osan so kire ye mu say this 31st osofo hye won koma wo be hu say eye nkom hye ano hye wo so osan so e ma wo vision there na wo be hu say eye vision no ma yesua de papa e fa ho no osan so ma ye hu say ye wo nipa wo do e wo Kristo sumu a omusuban te say moa ende ko hu okrade ye ko hu aponche ye ko hu odwan sumu did say we sua bibi papa ewo and that time with the prophet so any Reverend Emmanuel Adanse ehwehwe nkomo efa ho Reverend Ebedas papa say obaye ebusia aha ana yedi besimede ene akosia sparkles ma monihwa moniti